Jangan kepor ke bawah rumah tu berterai untuk song lang bagi ini untuk sih bagi. Kaisangan ke nama ikan jadi susah bagi Roma dah tu. Dah kejengut ke besai, dah kejengut lalu ke masih. Bagi pensai tu tay ni apa ke parti jungi tu. Tenak kata kedau ngangai bagi kalau kejing sedang ke hatam bani itu kejing exercise ke manusia. Ke balai, yo jungi parti itu ke por kimedan ang ni kemuram tersi. Baburong mi Dr. Don ilakhan no te ujongi pada itu baro itu ibarat dan selesai moi tamu laklan no ana manta bagadon gardi bagi asagi muswa ten idon hago ibat ya rensam tenai burong ya ki mo kiba sedang ringkat bagi no yalam berkhot kiba bu ya kani gardi kiba sen ya ka kiba perlong ya ka ni penskap ni kari on ya kani ka jingtmu na ni ko bisan jong kani ka di te ni shwaban poi ha ka jing rai ya UMP candidate jongi ibaron ha khmat jongi baro sikatu idon ha ka wei garan sang tendai khendiat shwabangan ai report ki jing rekam jongi khendiat na ka di te ka bedai ba UMP candidate ilong family babat ni na marwa man ba andon na pasen halang ru bun teli Islam bagni halang pi ibri jugi turu halang pi api biaseng ka school haturu iladat bantang tani yo na karen na say na government of India central scheme tenga seperti kenya apa ari mo na mala se dese biong tes hatang lagi UDP pilong siing kisem na marwa ni kanili lengi ni atlay kunta Pergi babunba ki function, ki babunba ki program jungi, ki seminar jungi, harus ke schedule, ila day way na ki resource person. Habang ito yung mod jong may shopping, hangti West Khasi Hills, kan mausa, yung nong yalam, yung ketika tahan bat jong gari bagay mutiru, ilong himai u kongsan bagi te barobot, barpidon hali UDP ru. Using gumsu nungway bi dawan katmar kasem gadon ang tu banri dawan kinong sun si pamimi nang tu tambahang ni ngiyeng lang arteli kitama arteli ki party baka jimut kalomba banpen scam panpen crime ya ke jimut baki party ni rom gine bandan kapor bakladai kapor harin santos nem jong jela ke jongi bangisu sarong madong menta kasi ki paiba gari khati bei jongi bang tenten mau bangi dei na ke jugo thamai ki nongyele hill state ke ba juperta manore no hill state no rest no hill state no rest bat kata kadai nadu kapor ke efficiency ka HSPDP bat ke UDP kide ki khun phamsi choka te ga dei bandon kumni mandagasi ipoi ha ka manchin mo te ka chingi trelang ka dei ka babhatam yangi ki yalam bat yangi ki parti lu bat ngadang next kam pada kermen bakane ki jing thu jing la tho ya kata ban wanra ya ka jing sha ong ningkong ka meeting kami ini bekerja kam New Tarik Oktober hangganik office UDP New Tarik Oktober hangganik office UDP hakaba mangi nyelayo banji yakinong kitkam jongka te nakata kadau isyo kenori papnia ikan dapor imlong pala nama ila julong uske teri jongka Minta kasi pada film Sherman aku baik. Bentuk lagi. Apa ini kunjung berapa? Biar tu kasi kecil. Ya, Presiden Ramba Ajo UDP como Presiden, yang aku Secretary, Iba Martel Mukhim. Senior most legislator macam formal minister MDC rimat ibanda barusan sendiri dengan
Semua nong ipi bau dei koceman jumi. But ubalade way na kiramba. Kibala yang ngam kibala kain kibala dom kibala susi besuba hakir komat pete song ya kipati dulu. Isakal mi ila shibit ya kata ilong koceman. But kita sekarang di si ilong assistant secretary. Tenang ta baru ki secretary jong ki parti ki MLA ye don kasangot. Te to ki don kasangot try in thup ki MLA jung im ta kasi kim don try ki dong ta te wa pangneng try tu ki MLA lo penja sino. Mo nai perkat kum ta. Ki don ka kam ka ba ni shai ko parti tang ba haboro ki light league jingalang ye don limbat ki te kanyo trik ye don lang perki MLA jongi MBC jongi baring lagi sim ka rai ban bu ya kilong kit kam chongka ban penyasiat kam nang ta khana trik Disember ni perkhat kum nu ban pen bha la ne ban penjana ye ni ka di ni da don ka jing thmu ni da don ro ka jing perkhat bat ni la bu ya ka we ka jinta ko ka jing ya mir jingmu ba kum nu ka dai ne me ka ni ka di bangin penyasiat kam ban ni don hang ni ka proceeding ba ka we na ka bang ni le perkhat e ka dei ka di Baro ki pajba jong hari kasi jai jai jongi kila jandu mensim jandu jinglemen ya ka terbaik jongi parti rilo boy dan program ni pada ni rong in rebuild ni restore ya kata ka confident ga bakin yo angi da ka bagi labu angne ya ka jing ya rai di dalam ban pen scam pen klein pen bha ya ka jingi trelang jongi kiseng relum hapo ka thamyang jong ka adi ka jingthmu ka bakong san ka long ba kini kiseng relum jongi kibedon kumju ki matreka kumju ki matreka naga banta gari bagajai penriu ba ngin ya pen scam ba pen claim ya ka RDA ba kajing pos diu kajing anglo kajing khmilanti ba ki parsa yang to kemensim no state no rest jo kajai ni jungi na ki RDA ki negeri sang na ki jogi ki RDA ki district council Laladon kino kiba ki issue kibaya tengku malu mala minum sim kum kajing tengku henry in penbai but in carry on in the right direction kaba mangi in long katawa jong kari bakajai penri kata kadai ka rai jong ni hakadi but khadu haga khatndai Disember kat Disember nila ya sombiang halo kandidat pandaya menjur hak rekom badai te kat trik pat Disember te ya franchise parti nilio bandra la jong ki parti level lah kalau ke CEC le hak no meeting ka bangi la pendap tinggi la pendap la SPDP bat ni hak trik pa kateng jung baru nilong official candidate jong ka di hangtai ngili rai tanggawai kasur ba tanggawai ki jengmut ba hauni samang ba jongi en pen ki imbiang ya to komisi me giri but minam dan pada ke jing persa ke jing benye ki wai ki parti rumum then rai ni ki padong san pusnam tam ke SPDP phi ke UDP ke bakras ar pusnam tam ki khun fancy jong ke efficiency ki badai ki so ki sentiu ki ba me hadiri kemudian telang kalau bah hak keteng ning barobar nin pen KM ya ka mesim ejri hak regional issue hak regional ideology mo ba nin ya yelang kati kamon kadiang bat menin kat khandai tarik pat keji kendu jogi inok ikam jong kini ki ar parti menda kasni officially nin pen pau shagani ka ri kasti jentia hapo ka area purusa jong kani Silong parliamentary seat MP jungi ya iba Robert damangi ke atlet parti mapi ginong ikmat brom mapi ginong play role parti bat ha kabang issues now baya ki common issues
iba mangingan tapi hakan pa maingin brief lang ba kali kasi bag na dokumen ba ki media ki press ba ki media ki don pinlong kakti kamon kadiang ke jomi mas kurpa na don hangning tay lo napi watho ya kata tangkap ya boy kadiang santai bag ni ada mabun ba ati punta bag na iba ang appreciate naman kamabi dalik ko mangilot sa lus kundong ba kini ki parti dulu mana ki kutang khana para makha bani konstitusi jong histai mo ngana butang dali ga wai bi ke jingsngau bat ka respond ma kalong kadi nara bidang la ki parti dulu ki parti nasional man penhe yo tnu mutandai jong ga shillong seat parliamentary konstitusi sasadu palatang ya kan khana para hadu wa pramutraru ngan le joy mo sa kata national party tangni itin bakhandiat kubesibun imslam gardie yasa fran barobot dalam sing minetrai ngitwai be trai kra baya u mp nang isa khamat ka jagon riban sablam yangi kan snolam yangi ila pa bon snem yakin national party mp I no ya uneu regional mp jongi nak RDA jongi ba unia thulu ya ka story ya ka khana ke jong jaman jong ka jai pang ju ya po ka bring ju ka kubesibun be bro